kanisa ya Catholic kuruase parish ya St. Patrick Mogonchoro jumuiya ya St. Gabriel niko bono ritukoria rero batarira abana abo bare ase eskuru ya Jogo yomuchi obosongo eri gusangana barabo abo bukinga kekiga cy'umuyiga bugocengera esuguku naboigo omwaka kwarigania omwaka muya Okwana kura chinsemecho nigo muteneneri bw'abana abo Joseph Mulinge akirembya mono gukia ase abashirika abo asoko basira nendagera chianga negati y'ebintu binde binge nabayigo ko basaba abasamaria abaya wesokya nabayigo chikanisa elioko babwatesia ase oko basira nabayigo ko eneke buna ngoikeranya bale amaganio abo no mulikito Caroline Mausa agotomanya Tukoria rero nige gati abashirika korwase kanisa yege Katoliki ya St. Gabriel yego toka ase chinsemo cyo Mogonchoro baba bagotwara etaro yabe bene ase baba bagoikirana ase sukuru ya Jogo Children's Home eligo chengera emyaka yabo ebere menge twate abasante asabiyonsi natoko ba aligania abande bonsi bali no gwanchukuya banala koba bagocha na gutarera Children's Home yiga na kubasira sikiriye Kenya sana koba kakora sisenya na kerokyo nabande bonse abayabutona rw'icyamo asuguca gusanga asukuja ko gokye nabanaba mungu tatanya saba sisenya ndaba mentere asiriye bike na biriye binge mwanya rekoba mukuboroki asuganje wema nige gati yabo baba bakogokera egekoreke abose batebire buna nigo bayimuketie getambo kereke gyo kubatarira abana abo eri babe bakoigwa bunamba bwata bayiboli anene mono chinga kiechiga toro chego chengera esuguku abwase bona baba bakobaretera egati ebintu ebibira mone chianga endagera naboigo ebikoroto pitia kwa center yetu ya St. Patrick Mogonchoro na kitengo cha jumuiya ya St. Gabriel ambao waliandaa mkutano huu. Leo tumekuja kutumika na watoto kuwaonyesha upendo, kuwawia kidogo ile tuko naye ili naye pia waweze kufurahi katika wakati huu ambao tunakaribia Christmas. Tuachire kuna intu abayibuli eligera abana abatorore barabuna na abayibuli barora ekiagera ekere batigere boka tibakomanya igo togo sabanga nyasaoria orio begetenga abana abache kurenduga iga etoko ngambia mono nyasaye tokore nyasambia mono twachirega gofiste abana babachogo tubineso tokubaretera gosemerianga ntubuna twarekana iga tuna abayibuli babo mamu mwabo na tato mwabo na bandi bamwabo tokoreta example keiga ndibonsi origete ase TV anyarega go support abana be babwato kubani okoro konge anyorega kuba support kirikende aranyare kagukuni nonye naboni go muteneri bw'abana bwa kirembuya mono gochya saba sirika abo nabo igo kubasaba bali bale no kugani okuya nabo iga basamaria baya banyare ko baba gotara gochase abana abo nako baletera keri babwate gochakere ndagera chianga ebikoroto negati ebintu binde binge eri babe bagotumeka asobogima bwabo bwabotambe nakaribishwa kutembelea wakati wote wana watoto wetu na kujumuika nao, share with them, kuomba nao, na pia ukiwa na chochote ungetaka kuletea watoto wafurahie Christmas, umekaribishwa. Tuko na watoto wachanga kutoka wiki mbili mpaka miaka 18 na chochote unaweza kuwa nacho unaweza kuletea sikukuu. Hiyo ni kuanzia diaper watoto, nguo, viatu na chakula chochote kufuatana na uwezo wako. Waweza kuja kututembelea na kubariki watoto wetu na hata wewe zidi kubarikiwa. Tuko na jumla ya watoto 104 na tuko na wengine tunawasupport kwa community. Jumla ni kama 200 hivi. So umekaribishwa, karibuni sana. Tungeomba wasanii popote mahali wapo waweze kujumuika na hao watoto, wawaletee ile kidogo wako naye ili naye pia waweze kufurahi, wajisikie wakiwa nyumbani. Tumepokelewa vizuri
na sisi nafikiri tutarudi, kwa sababu sasa tumejua njia. Kama kanisa la Katoliki tunaamini kwa kupeana na wasi makanisa mengine yale ambao yako hapa karibu pia waweze kuja kuona watoto. Kwa chinsemo cha jogo imebungu ya Kitutu Chache South County ya Kisii, Elietaria Nemausa, Caroline.